Urimi niguo munyiginyigi wa utonga wa bururi, na arimi makoretwo makihinyiririo gwikirira urimi na aria matiganiirie gucokerera niguo bururi ukorwo na irio cia kuigana, na oho iri ta njira ya gutura mieke mingi ya mawira na makiria kuri mbeu njithi. Kuelewa vizuri. Akiaria hindi ya igongona riria rirarehete hamwe arimi kuma kaunti cia Bungoma, Kakamega na Siaya, manyititwo geni ni thukuru wa University wa JKUAT, murutani Dr. Paul Kinoti nioritie arimi kuma kaunti-ini ciothe guku bururi-ini kuhimbiria njira cia kiiriu na uthunduri, undu uria uguteithiriria ona gukiria utonga wa bururi. Andu aya mokire magitwira no mende kugia na umenyo na maundu maria tukoragwo tugithuthuria, wambiriirie na tiri, ucoka mai, ugacoka urimi munini. Kinoti augite arimi marabatara tu kuongererwo uugi munini niguo mahote kuhuthia urimi wao, undu mundu atari bataraga na mai maingi hari kurima, na nginyagia riria mundu ari na mugunda munini akorwo urimi wake ni ugacirite, no undu uyu ni uguteithia hari gutigirira kuri na irio cia kuigana guku bururi-ini. Koguo ni maronio maundu ma guthondeka matunda, magacoka guthondeka juice, akorwo ni iria makari convert rigatuika yogati uria mangihota guthondeka mbeca makihuthira dinoho ari urimi muhuthu. Kinoti ageikiritana kuri thirikari cia kaunti kuhimbiria mathomo maria marathomithanio thukuru-ini cia universities na colleges megie urimi, kuona mathomo maya makinyira arimi matura-ini urimi ni ugukura na njira nene. Maria marekwo ni ma university ta Jomo Kenyatta University of Agriculture ni maundu mangiteithia bururi muno. Wa mbere ni maundu mangihota guteithia guthondeka irio, wa keri ni maundu mangihota guthondeka mawira, na wa gatatu ni maundu marahota guconserve maria maturigiteirie. Faith Innocent kuma gikundi kia Gizi akiuga guthukio gwa tiri kuhitukira njira itiganite to huthuri wa fertilizer itakinyanire ni undu uguithitie urimi. The soils in Western Kenya are very much degraded, basically due to some of the common practices that farmers do, like monoculture, the incorrect use of inorganic fertilizers, among other factors that are really led to soil degradation. Hija kwamba nakaa kwa plot ya mtu mwingine, lakini naweza kupata chakula mahali pale, naweza kuvuna mboga mahali pale kulingana na teknolojia zinazotusaidia. Titus Omengo, murugamiriri wa urimi kaunti-ini ya Kakamega, nioritie thirikari gucokia maafitha urimi aria mariceragira arimi migunda-ini yao na kumateithiriria uria mabatie gutwarithia urimi wao na mbere. Guku na warimi aria magunikite na mathomo maya makiuga ribu urimi wao ni ukwandanduka. You find one staff representing addressing about 2,000 farmers. That ratio still is a big challenge in addressing food security. Nikafundishwa kutengeneza farmworm, mbolea ya kuspray. Tumefunzwa kwamba kumbe nikitumia kitunguu saumu, ile pilipili niko nayo nyumbani, ile dania, naweza tengeneza pesticide iliyo nzuri sana. Gerifotera Kameme TV ni Jetagwo Wagoi wa Muiruri.